dudon Mino le pa ole naw pol kan raksun thatchiau mo chen info in nan kot kan laukai tuni thong ni kulhluan nga December ni hlei nga tlong kai ni khat zana chun Kalaymyo a minau parha lenglo Ralkap dinga an kai Mawleik a mi pi Ralkap polin Ralhrangpawl Ruak le Hriamhrei tamzet an nga Myauk Sizung bom Thlak thui an Thlakung Zawntupawl in Lungawithu an sim Shinku a Ralhrang in Mawngtu Tualsungmi an kap that Muslim Ralhrangpawl in Bangladesh Ramri kem an kap Hruakih Bangladesh ram sungah an Tlanlut chi Australia ram Tipi kapi Juda Puai Hmangtupawl Pafa ni in maithalin an kapi mi hleiruk an thi misual maithal chui raksual tu paral tha alar na sa chun ane tabiga chain info thai kau nak ti pol kan run thanding kan thu tanga chemtiang in ngai sak dinga klausom Kalaymyo a minau parha lenglo Ralkap dinga an kai sakai ram theni kali khopia mizan sun December ni hleili nia khan Ralhrang polin minau parha Ralkap dinga an kai tia kali Tualsungmi polin an rel mizan simlam naji pali le khoi ronga khan Ralkap polin minau parha lenglo Ralkap dinga an kai ta hana pathum seikan ta a pali shui chang do lama pathum an kai an za ten lamjin parian kai mi hliran sitia Tualsungmi pakhat chunarel kali khopi sunga hin Ralhrangpawl pole piuso thi polin Ralkap dingi minau an kai hi aluar zet loki thokat rong tla chu zana mi in sung tiang lu no in an bakai Ralkap thar training anol kulhluan khatnak ding rang tu hi rampum huapin an minau kai aluar saltia thesi Mawleik a Ralhrangpawl Ruak le Hriamhrei tamzet mi pi Ralkapin an nga sagai ram then Mawleik pengi ka oknaka Ralhrangpawl Ruak le pukpimu maithal le ziandong ti pol tam thamzet mi pi Ralkapin an lak saktia Mawleik revolutions tun tuinya thuan run suwa mi pi Ralkap lamian control mi Mawleik pengsung swat nan khokyangi yan kin tlang chu Ralhrangpawl thajang tam tukin anun nor ruanga December ni koni si khan an sip san loki mizan sun December ni hleilinia khan mi pi Ralkap lamin bun norin an la thei sal Ralhrangpawl nungdam pol chu akyangi piuso thi khwa swat na an Tlanlut tia an rel mi pi Ralkap polin munram thian fainak an batu ai zalekul hlon ni pukpimu pasari MA1 meithal zun khat MA3 meithal zun khat MA15 zun khat G3 zun khat ziandong mekzen kop hleithum ziandong phun thong khat zan hi rong an ngai tluna Ralhrangpawl Ruak paruk ansar tui Ralhrangpawl watlan lu nak swat nan piu so thi khwa hi movan lai operation laya mi pi Ralkapin andak lak lok mi asinan Ralhrangpawl thajang tam tuken run nor ruanga an sip sansal swat nan khoi watlan lu Ralhrangpawl chun mizan zan bar deuh tho yan kin tanglam pukpi na run kap tia Mawleik peng mi pi Ralkap pakhatin rel tui December thlathari kali si daka sa mu sangtupa Mawleik athlenisin thar tho o in Mawleik pengsung an nor sal Mawleik khopia hin light infantry battalion zathum somruk pali zathum somruk pangale zathum somruk paruk ti polan umi hlaya piuso thi thajang khal om ang tok an tuigum okas thlasi an rak thok mi muwan lai operation akhan Mawleik district sungi Ralhrang le piuso thi camp pariat le kholei sari rauri mi pi Ralkapin an rak la theinan Tualsungmi people fang lak chani ka ok nak rial du ruanga le Raltlan mi people zone ruanga muwan lai operation chu rikhia umlawin an chol hri lokasi Myauk Sizung pi bom Thlak thui Thlakung Zawntupawl in Lungawithu an sim civil mi som thum le pathum thi in mi som sari pasari in Hriam an rak nga nak December ni khani leitlun milai chawvawni i Ralhrangpawl polin Myauk Sizung pi bathrimi bom an thlak nak chu nataki demi thurak swa tu pol le tong swak tu pol para Arakan Army chun an lunga oizati an chingkeng ring dinga sitia thuan run swa civil mi ziang mazat thi in Hriamma an tuarnak para ka I rel swa thiam lau khopin an ri asiat thu chun an tarlang an lungkoi ria siat lai rak din pi le rak tuar pi tu pol hin an thajang atlung terzet asitia an rel mi pi aburi tha le to mo an tan nak para ding thluk lai rel nak aum thainak ding rang bompe vivo ding ale chop le chili an tul mi Sizung thilri pol le siwai pol khal bom khom hram dinga chun adil chi phone an tuarnak rak tuar pi adin pi tu an veng hnen Bangladesh ram ASEAN palai pol UN kut nuai pol kom pol le leitlun ram tam huap pol kom pol NUG le dauthleng tu pol kom pol ram sung ram lengi pol kom le hardam nak lam pol kom dang bulpa kirak din pi tu pol heya Rakhine ram sungi Muslim pol kom pol diklau nak dawi ding thluk lai rel nak adu tu pol kom za te para
thin lung tak ten an lung oi si tia AA chun an tar lang chui hlaya UNO General Secretary European Union UK rami ramleng lam tlang boi zung Norway Canada le leitlun ramdang dangi ramleng tlang boi zung pol ramri kham lau si boi pol kom MSF chun ramdang dangi si arak din pi tu rampalai zung le pol kom dang dang para lung oi thuan sim Myanmar ram mi pi za te kan bai sei mi kan lung thlitum achan swa thainak dinga diknak le ding thluk lai rel nak angai na tu leitlun pum huwa pi kan sung ko pol thon dung sip lawin kut kan kayo tlang vi vaudinga sitia AA chun an lung oi thu sim na ka chun an rel lang Shinku Ralhrangpawlin Mawngtu Tualsungmi an kap that December ni hlei thum nia khan mandali ram then Shinku peng thungchi khoi ni tlak lama irawudi tiwa pi hroi fe bot long chu Ralhrang Ralkap Pawlin an rak ka pi Mawngtu mi pa pakhat thi tia Wetlet Information Network chun an rel pakhat chon kap thati pakhat chu ti dai lewin aratlan suak thei an ka that mi ruak chu mi zan suna an walanga tia Wetlet Information Network i twan vau nei tu pakhat in rel Ralhrang Ralkap Pawlin ka that mi pa hi mataya peng ni tlak lam sin kung khomye si Muslim Ralhrangpawlin Bangladesh Ramri i AA kem an kap Hruakih Bangladesh ram sunga an Tlanlut sal December ni hlei thum nia khan Myanmar Bangladesh Ramri Mawngtu district athat chi tikul Ramri thuam kulnak le kulhluan khatnak karlaki Arakan Army Poli Ramri kilnak kem pakhat chu Muslim Ralhrang Arsa le ROS Pawlin ambusin an rakap Hruakih Bangladesh ram sunga an Tlan kir saltia tuizinga khan Arakan Army Pawlin thuan run so Arsa le ROS telin Muslim Ralhrangpawl kompol hin Rakhine ram sunga tu vekin ambusin an rakap theu tu le tu Tualsungmi Polan that kidnapin sumpai an deal tia Arakan Army in an thuswa chun an tarlang tuitumi AA kem rakap Hruak tu pol hi Muslim Ralhrang mi parha Ralhrang an si 40mm 79 le meithal mangin an rakap Reilau te sung ka oknak aswa nuin khatlam ral Bangladeshi ramrikil tu BGB polikem kianga an tlantia thesi Bangladesh ramrika ni tu veki an raka theu na ka hin Bangladesh ramrikil tu BGB poli an ralboy polin na set an rak tun long silavin thajang an rak pelam lami ramri tluan rem dai nak an hnai nok ter hleya zumok ton nak an tlaniam teri du lau zet mi ngong anei pangning ti an phan thu AA chun an thu swa chun an tarlang Kandung September thlasung khala khan Mawngtu peng saklam ramri thuam somnga le paruk nak le somnga le pasari nak karlaki AA kem le dung yu khok yangi an kem chu lak tumin arsa polhin an rakap dai an ne lo ronga dongan sip sal Australia Tipi kapi Juda Puai Hmangtupawl Pafa ni in meithalin an kapi mi hleiro kan thi miswal meithal chui rakswal tu paral tha alar na sa Australia chansiari zarpisim lama khan Sydney i bondi Tipi kapa Juda kut hanuka mangi mipi khom chu kumsom ngami sajit akram le afapa kumkul hluan limi navid akramin meithalin an kap chem chawi mi hleiruk nakimal lo an thi tluna mi somli pani rong Hriam mapu in Sizunga an afapa sajit akram chu palik polin amuna an kap thati navid akram khal Hriam ma na zet tuarin palik polikil khoinak noya Sizunga an ret Australian thunei tu polirel dana sajit te Pafa hi Sydney khopon sadewi uman si meithal paruk nein loilen nom nak me ni meithal Hmangtupawl kalapa antel tia anrel Islam biak nak bia Pakistan rammi an si thong khajakwa somkwa pariata Australia a student visa nan da thleng thong ni pakhat kuma khan partner visa a thon sak an si apa sajid hi chu Australia rammi sinak nget anei launan afapa navid akram hi chu thong ni pakhat kuma Australia ramya swakin rammi sinak aneitia police polchun anrel Australian Prime Minister Anthony Albanese in anram sunga Juda mipun pol huat nak phung thluk anti-Semitism chu kan daudinga city aphuan ronga sajit te Pafa hin du lavin tu vekin Ralhrang changvai an changvai nak sitia thunei tu polchun anrel tuitum mibur ka thatna ka hin France rammi den el khayam khal athia sitia French President Emmanuel Macron chunarel sajit te Pafa in mibur an ka re raulaya hin chui thil thlen nak muni theira dor nei kumsomli pathummi Ahmed al-Ahmed timi Muslim pachang pakhat chun sajiti fapa navid akrami meithal chu adung lami si pel tarhatin avachu rumraw reilau te sung an phiok nau nuwa Ahmedin ameithal chu ngai navid akram chu atlansia Ahmed hin meithal thon amwa nan kap ngai lovin Akram Atlantika ameithal chu thingkunga atung
akramin arundung le tui tau lai ronga amet chuna vundoi thluni lung tawina deng chak khayi mi people an lunga hlau thlu laya ral thataki meithal kap tu pa tu veki a meithal walong ngam tu amet hi leitlun pum huapin fak a hlo na sa meithal awachu nak lama hin navid akramin voi ni amet puaki al amethin azaphak le abana hriam ma anga tia thesi chui a hriam hanga ronga sizunga operation an to chi tu hria chun adin mun tha in alung khalafi masitia asung kwa polin anrel al ameti ral that nak hi leitluni ramhroi tu tam zetin anrun fakchi New South Wales tlangboi pi Premier Chris Minstun Genius Hero so ke si paral tharau ling tia kawin tuizani aral that so nakin mitam zet nun nak arun nga si tia rel Austrian Prime Minister Anthony Albanese khalin ti nung sungi Tlanlut rum rawin mitam zet nun nak run tu Heroes Polan si tia akau Mr. Ametin miswal pai meithal awachu zonga hin adunga nu naw nu khal Tlanlut ve Ametin akut atu amo oti thein akiang kapi ral that chu Hruakih khalin anra tuam hlom ve US President Donald Trump khalin uarzetin mi ral tha zet mitam pinun nak run tu si tia arun fakchi meithal zun rukraw ri laisin nei an kut sungi kolin tu veki midang nun nak lak nak rangi Hmangtu sajit te Pafa thil ti ruanga hin Australia ramsung civil mi meithal kol thainak dan thula a tu mana rel noi nak na sajet aswak zau ti si tuizan chin info thaikau nak ding ranga chun tuitumi miswal pani meithal thoi anwaka nak Juda poli hanuka kut thula o hanuka ti hi hebru tonga si din nak tun din nak asilole hlanok nak ti asokhi Jerusalem temple tun din nak asilole din nak ti mi asokhi deumang Seleucid Empire pi daukali dauthleng nak hlotling zetirak to tu Juda puithiam sungkwa Maccabees polin Jerusalem biak in pi chu lakirin anthian fai sali khengte sunga olive hriak retin apara patpe an wangi nikhat sung hrongi kangral thu dingi ro mi kha niriat sung adai thau ti si hanuka kut an mandan tlang pi chu zan chana chui kheng far chu wangin an hla hlei che simi maot zur ti mi hla an sak tlang thlong thlo sam za le hlei thum nak sin za le hlei riat nak tiang khi an thla cham olo sal zai hla a mangin an sam rual dual do chui thla cham chu amina halal thla cham tia an kau alui to mi latkhe sangle sangvuti to mi sabgani yot sangle chonhoi to mi ei in pol chu zan ria ranga rola an ring dreidel game anti mi kai bu her vek te le nak an lek thewi mi pakhat le pakhat tangka thir asilole chocolate laksong an pe oton Juda pol hin tuikan man mi Gregorian calendar an man velo ronga kan ni thlasiar hi azongo theilawi churuanga kumtini hanuka kut an man nak ni khal abango theilo nikum thong ni kul hluan likha December ni kul hluan nga Christmas ni atlake sin January ni ni tiang an mangi tuikum thong ni kul hluan nga hi December ni hleili ni tlake sin December ni kul hluan ni tiang ki mang ding an si Sydney kherkhara chun man te an mang pe ngam ke mo jiang hen ha nakum thong ni kul hluan ruka chun December ni li ni atlake sin December ni hlei ni zan tiang an mang ding si vun thei khali hlok nak chiam chawle than sau nak mi pe tu chu chuang lo nan kan thu thangi atel ta ki ruanga thei kau na ka karun thrila si hi achem tiang in ngai sak ruanga kalung oi ngai thai jing khala thu thang thar hlam le thei kau nak dang thon to nok sal kan zom pe chin info du sakerak ngai tu nu le pa ulenaw pol nan za ten I mu tho mang tha chiau lo